bivuze nga meza narihiritse Liverpool idakora clean sheet yo muri pre-season n'ibyigeze bikunda bakinaga na Leicester City manuka bayitsinda igitego kimwe ku busa hanyuma ikipe ya Arsenal imaze nayo imyaka nk'ibiri idatsindwa n'aya makipe yitwa ngo abarirwa mu ma ekipe atandatu akomeye Big 6 Big 6 nemwe ma ekipe yegerageje kwitwara neza mu mikino itandukanye yihuza n'aya makipe abarirwa mu makipe atandatu akomeye muri uyu mwaka w'imikino ariho dufatiye gusa imikino ibiri ishize imibare Big 6 Mikel Arteta yiruka gutsindwa match ya 2023 ahura n'ama ekipe ya Big 6 kuko kuva mu 2023 amaze gura nazo match 22 atsinda 13 anganya 9 nta match aratsindwa yazitsinze ibitego 44 zimaze kumwinjiza 20 gusa amakipe ya Big 6 ubwo ni Liverpool ni Man City ni Manchester United ni Chelsea ni Tottenham na Liverpool ko zibaye 6 zikaye na warimo Big na warimo aha na Arsenal ahubwo cyane hanyuma ekipe ya Arsenal tubariye muri no mwaka w'imikino imaze gutsinda ibitego 6 nta gitego irinjizwa yatsinze ikipe ya Manchester United kimwe ku busa itsinda n'ikipe ya Leeds United ibitego 5 ku busa mu gihe ikipe ya Liverpool imeze bite Liverpool yatsinze AC Barrow ibitego 4-2 inatsinda ikipe ya Newcastle ibitego 3-2 ni umukino ugoye kuko uri kuri Anfield Road ikibuga kigora cyane ikipe ya Arsenal nubwo wenda turimo turabara ibya Big 6 bimaze imyaka ibiri ariko mbere yaho na hano yagiye kubitirwa ibitego byinshi mu gihe cya Robert Firmino Barbosa wayizongaga cyane ni umwanya wo kureba ese Liverpool imaze iminsi itsinda mu buryo butari konvenka yakongera igatsinda Arsenal muri ubwo buryo ese iyi atake yabo ya ugwekitike na defense yabo yabasha kurinda Eberechieze na Vita Gyökeres iminota 90 batabonye ibitego ese defense ya Magalhaes na William Saliba yo irabasha kurinda atake ya ugwekitike na Mohamed Salah n'abandi nekereza ko akazi gakomeye cyane kari hagati muri mediane nepo Yes, urakoze cyane ikipe ya Arsenal na Liverpool ni match ikomeye abavandimwe banabikomoje neza agarutse ku kintu gikomeye cyane Samir ubona n'urugamba rwa mediane rwagize indi sura nahoze ndeba ku bitego ikipe ya Liverpool imaze iminsi itsindwa ni ibitego bijya gusa bigaragaza amakosa ari muri defense ya Liverpool ndetse no kudahuza gusigaye muri defense ya Liverpool kandi aricyo cyahoze kibaranga iyo urebye uyu munsi ikipe ya Liverpool ishobora kwinjiza ibitego 2 yarabikoze kuri match ya Bournemouth irabikora kuri match ya Newcastle ijya imbere ibitego 2 ariko ikabyishyurwa ikaza kurenzaho kimwe nkuko yabikoze kuri match ishize ya Newcastle cyangwa ikarenzaho 2 kuri match ya Bournemouth iyo urebye urwego rw'ama ekipe yakinaga na Liverpool ko kubona ibyo bitego muri adversaire Liverpool banzo menye kujye gura na Arsenal uyu munsi ifite amanota yose itarinjijwe ibitego byinshi nyiraga igitego binjijwe n'icyo kuri match ya West Ham gusa ko kuri Manchester bakipinze clean sheet kuri West Ham batsindwe igitego ni 2 oya muri Champions bakinnye match ebyiri ubwo ndibaza ya kabiri ni Leeds United 5 ku busa 5 ku busa urakoze ubwo nari nabyitangije ubwo kimwe muri bitego 6 batinjijwe igitego urakoze cyane iyo defense ugiye guhura nayo urabyumva yuko ihagaze neza niyo defense avuga ko ihagaze neza muri Premier League yaba muri last season ni sezo kuva yatangira Arsenal ba ikipe yakoze clean sheet nyinshi kuruta abandi muri Premier League 2-0 urakoze iyo ni statistique nayo ikwereka ugiye gukina nawe uburyo yugarira bivuga ngo iyo kipe ugiye gukina nayo nabwa buryo wizerera mu kuvuga ngo ndaza gutsinda ntabwo buri hejuru nkuko wakinaga nayo ma ekipe yandi dore aho rero biza gukomerera urumva ikipe ya Liverpool tuzi ubundi partnership ya Konate ndetse na Van Dijk ukuntu yabagaho yaba ikipe ya Liverpool umutoza wari nyaba defenseur bani yaba nimero 3 na nimero 2 ndetse n'abaxiare 2 umupira uza muri defense ya Liverpool umuntu wa mbere witabaga ni Konate ari nacyo kintu cyamugiraga mwiza Konate burya yarafite ubwenge bwo kumenya ngo umupira uje ndawatakane ntitaye kumenya ngo ni quadrant kuko ari igihe umupira yabaga ari nka true pass isoko yandi iburyo cyangwa ibumoso akabuwa mbere mu kukina bigasigara Van Dijk Virgil ari kujera uburyo aza gukoresha Trent ndetse na Andrew Robertson mu kuza kumwunganira gukina iyo baro mu gihe wenda Konate atabashe gukliaringa ni gake kandi atabasha gukliaringa kuko arate timing yaba hasi no mu kirere
akagira n'imbaraga uburyo azikoreshaga Konate mu buryo bwo kwambura baro, akagira uburyo agumana baro mu maguru akaba yanayisohora bidasabye kwinyura ku wundi mukino. Ariko ubu ngubu Konate igisigaye arasa nk'ategereza agahagararana na Van Dijk nawe yabaye umuyobozi, akajya nawe asigaye akoresha geste z'intoki atuma iburyo cyangwa si ibumoso. Nimunareba neza ku gitego, abantu basubira inyuma baze kureba igitego cya Chiyumu Antoine Selom Semenyo bakina n'ikipe FC Bournemouth muri contre attaque yabo, ubwo yari asohokanye umupira mu rubuga rwa Bournemouth yinjira mu rubuga rwa Liverpool witwa Antoine Selom Semenyo, aho kugira ngo Konate ajye kumukina, Konate we na Van Dijk basubiraga inyuma bakomeza kumuhamagara bati ngwino dutware. Byageze aho bageze noneho mu maso y'umuzamu Arsene Becker baramukingiriza, ntibyasabye ko Antoine Selom Semenyo aza kubera imina, yahise aprasa iburyo kuko yaramaze kubona ko umuzamu noneho nta kireba uburyo umupira ugiye kuzamo. Urebe igitego nanone batsinzwe kuri match ya Newcastle, ureke kiragira cya Osura, ni icyo gitego nacyo kiri muri ubwo buryo. Bivuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane ku ikipe ya Liverpool. Noneho ugiye guhangana na Liverpool none na ko Arsenal noneho iraza kwifite Taizamu Diocles uza kubabuza amahwemo, ariko ikagira noneho nimero 10 uba hafi ya box ushobora kwitaba izo deuxième ballon akazitaba ku gihe, nawe ushobora gukina ya true pass, nawe ushobora kubwe kupenetra kinjirira. Kuri iyo Kresi iki cyumweru ngo bamukoresheje imyitozo ya wenyine yo kugira ngo afata abandi, kuko hari igihe yamaze ari kurwana transferi bigaragara ko atari fitness yari ikibazo gikomeye cyane kuko niyakoze pre season. Icyo navugaga rero ni iki, ikipe ya Liverpool dusoza no kuri rwa rugamba rwa Mediane ubu ugiye gukina na Arsenal, bwo hari ikintu cyari cyaramaze kuba nkaho bigiye kuba indwara kuri Mediane yose Arsenal, kakano ka Martino de ko gukina herera kwa Bukayo Saka iburyo gusa bikaza gutuma urakoze bikaza gutuma nawe umukinnyi Declan ahekerana n'uwitwa iburyo. Mwabonye ko na Zubimendi imipira myinshi cyane yakinnye kuri match ya Arsenal na Leeds United iyo yatanze iburyo ariyo myinshi kuruta iyo yajyanaga ibumoso. Bivuga ngo noneho ubu bazanye wa muntu ushobora guhagarara hagati muri Mediane agakinisha impande zombi, tukaba twabana noneho n'igice cya ruguru kiza kubona iyo freedom kikaba cyakina. Ikintu ni kimwe nsaba ikipe ya Liverpool ku mutoza Nesrot mu mipangire ye nagaruye kono Bradley kuri kabiri. Ubushize yamukinishije iminota mike, nifuza noneho ko yamukinisha ko Friponga dari bituma Sobozira yatamujyana kuri kabiri akamuzana hagati kunganira wenda baba Makaristeri na ba Ryan Gravenberch na ba Frelenivici, akagira ibisubizo byinshi nawe muri Mediane, ariko akaba afite umukinnyi Dokarak ukina kuri kabiri waza kunganira ya defense ya Liverpool tubona ifite ikibazo. Kuko burya kono Bradley kunakina kabiri byatandukanaga nuko Trent yahakinaga. Burya ntabwo ari umukinnyi wizerera mu kuzamuka cyane, we aguma hafi ya defense ku buryo na couverture yakenerwa muri axe, niwe wa mbere ubasha kuyikora. Kabiri karasike imwe eze arabarimo arabanza cyane kubanzamo byo sinzi kuko arabanza cyumweru cyonyine muri groupe wenda gusa iminota ashobora kuyibona, ariko wenda ko ibibazo by'imvune erega Adera amaze icyumweru muri groupe ariko avuye aho yakinaga, yakinye ku Midfield yakoze pre-season ni systeme zitandukanye. Erega n'amahitamo bafite yanjye niyo mbonereri yakora Mikel Arteta atamubanje bo yabakoze kuko ni Amereri umukinnyi mushya muri groupe Dikuranese yavuye muri West Ham ahita yinjira muri Arsenal ajya gukina, utamukinisha cyangwa utamubanza bo yabakoze rikomeye cyane, ariko wenda gukina iminota yashobora kuyibona, ariko kumubanzamo agakinisha nde afite ibibazo by'imvune bya Ode, afite imvune ya Bukayo, afite Mikel Merino amaze igihe amufasha muri Mediane. Mbese yaba ari gukina mu buye bwose gufunga gusa. Nese n'ubwa mbere wabonye Mediane ya Merino na Rice. Iyo Arsenal yo kuburikora nta gikombe yigeze itwara, bari muri Arsenal ishaka igikombe. Evercheze yari muri Premier League, aba bakinnyi benshi babana muri National, abandi yakinaga muri Crystal Palace, yakiye umukino ubanza wa champion, yakinye Community Shield, kuki utamubanzamo yakoze imyitozo, ntabwo ari umukino uvuye mu mvune. Hari ikintu gikomeye cyane navuga kuri no game Rugangura dusoza umunota umwe. Ikipe ya Arne Slot kuva yagera muri Premier League amaze gutoza match 39 muri zo yatsinze ibitego, match imwe yonyine niyo yatigeze atsinda igitego. Kuri ekipe ya Arsenal nayo imaze kubigira umuco muri iki gihe gutsinda ibitego by'imipira y'imiterekano, kuko ekipe ya Arsenal kuva umwaka ushize w'imikino imaze gutsinda ibitego 32 by'imipira y'imiterekano. Liverpool irascoringa mu buryo bworoshye cyane, Mohamed Salah aracyari talisman wabo, ariko Arsenal nayo ifite iyo ntwaro yo gutsinda ibitego byinshi byo mu kirere. Kuri ekipe ya Arsenal kuva mu 2012
ntabwo iratsindira Liverpool kuri Anfield muri Premier League. Iyo kuko Liverpool imaze match esheshatu idatsinda Arsenal, ko batsinze kabiri banganya match enye toute competition, ariko muri Premier League imyaka myinshi Arsenal idatsindira muri Anfield muri Champions. Kuko Arsenal iheruka gutsindira Anfield Arteta ari umukinnyi Arsenal akina umukino muri Mediane, ariko Arteta kandi amanasi y'abana bakora ibintu byinshi bitandukanye. Nyuma y'imyaka 14 Arsenal idatsindira Old Trafford yabikuyeho muri Premier League. Nyuma y'imyaka 12 idatsindira Stamford Bridge muri Premier League yabikuye haraza aratsinda. Nyuma y'imyaka 10 Arsenal idatsindira kuri White Hart Lane muri Premier League yaraje abikuraho. Ikindi gipimo kindi gisigaye kuri Mikel Arteta ni kuri Anfield Road. Ese ho nyuma y'ino myaka yose nabwo yakuraho donc uwo muzimu cyangwa se icyo kintu kitari kiza kuri bo. So ikigaragara nuko arimo aritwara neza imbere y'ama equipe akomeye. Match 22 arabona n'ama equipe ya Big 6 nta kipe iramutsinda kuva mu 2023. Teza amakipe ya Newcastle, ikipe ya Liverpool nkuko yabikoze kuri Florian Wirtz n'ubundi baravuga bati twebwe amafaranga no gukomeza guca uduhigo two kugura abakinnyi bahenze twakongera tukabikora miliyoni 130. Ikipe ya Liverpool baravuga bati zingize ntabwo baziduteye cyane rwose. Umubano wamaze kwangirika hagati ya AGIYE ndetse n'ikipe ya Newcastle United. Nubwo uyu musore ari umwe mu b'ingenzi babaye muri no ekipe ya Newcastle nyuma yo gutunga barutayizamu arimo aranishira. Niyo mpamvu abafana b'ikipe ya Newcastle babaye desi cyane ngo bamutekereza nk'umuntu uzababera aranishira mushya, ariko ngo ababera Michael Owen uko no umusore wari umazemo imyaka 3 yitwara neza. Umwaka ushize n'umwe mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi. Hanyuma yamaze kubabwira ko azasohoka, ndetse n'inzu yakodeshaga mu mujyi wa Newcastle ayivamo. Liverpool yatanze miliyoni 110 z'amapaundi nka bidi ya mbere. Newcastle itera utwatsi ivuga ko idashaka kugurisha umukinnyi wawe ugifite amasezerano y'imyaka 3. Newcastle nawe yanga kujyana nabo muri tour bakoreye ku mugabane wa Aziya. N'igihe nabo bagarutse bagiye gutangira umwaka w'imikino batumira abandi bakinnyi n'imiryango yabo ntibamutumira. Abafana ba Newcastle bamutuka amanywa nijoro, babazana ibyapa ndetse n'imyambaro imwibutsa ko rwose atari umugabo nyamugabo, bitewe n'ibihe byiza bagiranye. Nawe akavuga ko akeneye ikipe ikomeye kugira ngo akomeze azamure kariyeri yiwe. Liverpool ngo bitarenze kuri uyu wa mbere irazana bidi ya miliyoni 130 z'amapaundi, kandi ngo yizeye neza ko nyuma yuko bamaze kubona ko Newcastle ALEXANDERISAK atazava ku izima, Newcastle ngo kuyanga biragoye kuko bamaze no kugura rutayizamu ukiri muto cyane w'umudage uvuye mu ikipe ya Stuttgart Watermaid. Ntekereza ko ikipe ya Newcastle izi miliyoni 130 niziza ku meza kuri deadline ku wa mbere Newcastle ishobora kuzemera. nta ishobora kuzemera nta gushidikanya, sinzi aho yahera rwose bihakana amagana uko waruna bivuze n'ubushake bw'umukinnyi nyirizina. Buryo umukinnyi yakweretse ko atagushaka burya binajyana n'umusaruro, ntubwo waforsa gute ntago byaba bikunze. Nikanzemo ku magambo y'umutoza Ediho n'uburakari bwinshi mu kiganiro n'itangazamakuru ati abandi bakinnyi ntoza bakeneye time yanjye barankeneye kuruta uko itangazamakuru rinkeneye kuvuga kuri ISAK. Ati nta nubwo rwose nzongera gufata umwanya na muto kuvuga kuri ISAK. Ubwo umunyamakuru yaramubaje ati biri mu biganza byawe wabikoraho iki? Asubizanya uburakari bwinshi. Uyu mugabo nyuma yo kwakira Nicky Fortmed nk'uko na Samir yabigarukaga wabonaga ko arabura rutayizamu, bazanye ba Jacob Ramsey, bazanye ba Anthony Elanga, basanga ba Anthony Gordon n'abandi bakinnyi bari basanzwe batandukanye bagiye banafasha bagira kuko ari banarekeye nakora mu Wilson. Yakara mu Wilson urumva n'ikipe ya Newcastle n'ikintu cyatumaga baryama no kuko utarekura ALEXANDERISAK. Urumva kandi mu Wilson kuva avuye mu mvune igihe kirekire umwaka ushize yanagarutse asanga nta mwanya wari kuko ALEXANDERISAK yakinaga bihoraho ni n'umukinnyi Newcastle yagize amahirwe ntiyagira ikibazo cy'imvune. Urumva rero kuba batarigeze bazana n'uwo backup mu gusimbuza kandi mu Wilson ngo aba hari byibuze abakabuye umwanya, rero byari ngombwa ko bashaka rutayizamu Nicky Fortmed. Nyuma yo kuza rero umutoza Edio asa nkaho atuje ku kubona rutayizamu, igisigaye no kuba ekipe ya Newcastle nda yanagana n'ikipe ya Liverpool. Newcastle ni ekipe nakunze uburyo yihagazeho,
Newcastle ni ekipe nayo burya yamaze igihe kinini idasipendinga nyuma yo kubana n'aba banya Saudi Arabia bamaze kuyifata kubera ko nayo yari ekipe isa nkaho iri ku murongo kuri tangente mu kurwana no kudafatwa n'ikibazo cya financial fair play. Rero nyuma yo kuzana ba Antonio Ranga kuri za miliyoni 50 na ukazana ba Jacob Ramsey ba Malik Tiola n'abandi bagiye bongerwamo, ni ekipe nayo ikeneye kuba yagurisha. Urumva Alexander Isaac nabo barabizi ko ari inyungu zayo mu buryo bw'ubucuruzi, ariko n'umutozi yaguciriye amarenga ati mu bwanjye sinifuza kuvuga ku mukinnyi udashaka kubana natwe ukundi, ni nko kuvuga ati ntitwakabaye tukina ari kumwe nawe. Rero uyu musore yakoze akazi ke ko korohereza Liverpool gusunika akerekana Newcastle ko atifuza kuyikinira ukundi, ubwo byahita binafasha ikipe ya Liverpool nayo wenda kuba yamubona, ariko Newcastle yihagazeho kuko nanjye nayumva uyu musore ari muri prime time ye. Ndabyibuka amakipe yagiye amushaka akiri muri Real Sociedad, ariko wenda akagira impungenge kuba yaza muri Premier League akahita afatisha uruhare rw'ibitego 29 muri Premier League, atsinda 23 agatanga na assist 9. Bihita bijya mu mikinire y'ikipe ya Liverpool uvuga ngo twabonye umutoza Arne Slot nyuma yo kuhagera nibyo yari afite Mohamed Salah, akagira Luis Diaz, akagira ba Nunez, akagira Diogo Jota, bari abakinnyi yagendaga akoresha mu buryo bugiye butandukanye. Rutayizamu wanamwagranisa ko ashaka kwataka ce ku ruhande, Arne Slot yizerera kuba yamukoresha kuko n'umugabo navuga ati Mohamed Salah azajya mu gikombe cya Afrika wenda bakaba iyo minsi 20 hafi 30, akavuga ati twaba dufite byibuze abakinnyi benshi basatira, kuko inyuma y'igenda rya Luis Diaz, nyuma y'igenda ry'uwitwa Darwin Nunez wagiye muri Saudi Arabia, nyuma yo kwitahira kwa DJ, urumva binjijemo uyu musore ugwetike, ariko bakeneye byibuze n'undi mukinnyi wazaga fasha mu kwataka, kuko na kapiteni Van Dijk yigeze kubikomoza avuga ati dukeneye n'izindi mbaraga mu busatirizi. Urabona ko ikipe ya Liverpool hari impamvu yo gushaka Isaac, hari impamvu yo kuba bamukeneye, ariko n'ikipe ya Newcastle iri mu gihe cyiza cyo kumugurisha ku gafaranga keza nayo ikabyungukiramo. No guprofita ngo ko rero uko bimeze. Akse gato yari ikintu ntekereza ko gikomeye cyane kuri ekipe ya Newcastle. Newcastle nta kintu itakoze muri kuno kwezi gushize kugira ngo yumvishe Alexander Isaac kuguma muri iri ekipe, kubera yuko barabizi ko n'umukinnyi w'ingenzi wabo muri ekipe mu bijyanye no gutsinda ibitego. Bamaze match 8 ukizemo pre-season na match 2 za champion badatsinda, nta match nimwe baratsinda, kandi n'umubare w'ibitego barimo batsinda nago bihagije. Bigaragara ko uyu musore ari pie iremereye cyane mu mikinire ekipe ya Eddie Howe. Niyo mpamvu yasabye ubuyobozi ko bakora ibishoboka byose bakagumana uyu musore. Biba ngombwa yuko n'abayobozi ba nyiri ekipe ya Newcastle ubwabo bimanukira bakajya kuganira n'uyu musore, harimo Jamie Ruben, niko owner, n'umwe muri ba nyiri ekipe ya Newcastle, yasimbuye Amanda Stavi nyuma yo gukura imari ze muri ekipe ya Newcastle. Umugabo witwa Jacob Solis, director wa Newcastle ariko uhagarariye PIF, kira kigega cya Saudi Arabia gifite ekipe ya Newcastle, Public Investment Fund, nabo baramwegera baramuganiriza, ndetse na chairman w'ikipe ya Newcastle, umugabo w'umwara witwa Yasir Ali Rumayani. Mu minsi yashize abantu baramubonye kuri match za Newcastle yaje mu gihugu cy'Ubwongereza. Biriya byose babikoraga uyu musore bamushaka, ndetse biteguye no kumwintegra muri groupe, baramuganiriza biranga, banze no kumuteza aba directeur sportif muri equipe ya Newcastle, nubwo ntawe bafite ubu ngubu nyuma yo kurekura Paul Minch wari wasimbuye ngira ngo ni Danny Ashworth. Bamuhaye ibaza abayobozi bakuru muri equipe, banyiri umutungo, baramubwira ati wa mwana we niki wifuza. Umwana arababwira ati nta kindi nshaka uretse kujya muri equipe ya Liverpool. Bahise bakura y'amaso, ni naho muri iki cyumweru bahise bashyira imbaraga zose mu kwita babona rutayizamu nta kundi kubitekerezaho, bahita bazana Nick Wortmed. So niyo mpamvu rero kuri Eddie Howe, nyuma yo kubona ko ibishoboka byose byanze, yaba ubwe yagerageje kumuganiriza mu minsi ya mbere biranga, aganiriza ubuyobozi bugerageze bumuhereza amasezerano meza fatika yabaho kuri iyi si biranga. Ntekereza ko limite yamaze kurenga y'icyo bakora kugira ngo bagumane uyu musore, kandi kumukipinga hariya agatakaza agaciro adakina, nabo kuri bo ntabwo byaba ari byiza ku isoko ryo mu gihe kiri imbere. So ntekereza ko kuri uyu musore agomba kujya muri ekipe ya Liverpool nta gihindutse. Uruhare rw'ibitego hafi 72 mu myaka
itatu amaze muri ekipe ya Newcastle urumva yari iremereye cyane kumutakaza ntago ari ikintu bari kwita basimbura mu mikino 8 bakinnyi ya pre-season batamufite yewe na Nico Ultimate ku myaka 23 na ISAK aza muri Newcastle yaje muri iyi myaka ariko Ultimate saison ya mbere nziza muri Bundesliga muri ekipe ya Stuttgart biraza gufata igihe kugira ngo we na Osura nubwo nabonye bari no gutekereza kuri Yohan Wissa waza gusimbura Callum Wilson kugira ngo bagire nibura ubunararibonye buhagije kuri ata ko bagiye gukina Champions League kabisa ngo uko bimeze. Reka tuve mu gihugu cy'Ubwongereza dusimbukire Istanbul ni mu gihugu cya Turukiye. Akaba rero uwitwa Jose Mario dos Santos Mourinho Felix ku myaka ya 62 aho yambariye inkanda rero atangiye kwambarira incocero rwose n'ubucocero muri rusange. Akaba amaze kwirukanwa na ekipe ya Fenerbahce mu gihugu cya Turukiye rero imikino 62 yatsinzemo 37 anganya 14 atakaza match 11 mu gihe cy'amezi agera hafi kuri 18 atoza ekipe ya Fenerbahce. Sami bamusezereye baramubwira bati wakoze, baramushimira bamushimiye kuko ni ekipe ya Fenerbahce nigeze igera ku ntego zayo. Fenerbahce iruka mu matsinda ya Champions League muri 2008 2009 icyo rirwana nacyo no kugaruka mu matsinda ya Champions League cyase ubu ngubu byiswe League Phase. Mourinho yaramazemo imyaka 2 bushize yasezerewe n'ikipe ya Lille yo mu Bufaransa. Uyu mwaka yananiwe gutsinda ikipe ya Benfica Lisbonne ku kibuga cyabo bafite ikarita y'umutuku. Umukino ubanza ntekereza ko nawe wamusezereye kuruta n'ibindi byose, harimo umukino wo kwishyura tsindwa ibitego 1-0 kandi baramubwira ati twagushyiremo imbaraga zishoboka twongeremo batariska ufite ba Youssef Nesri ufite abasore batandukanye ba Fred n'abandi bose batandukanye wabo wifuje twagerageje kubaguha